hi alulai ichi dot na pen online pan zong ong na don sak kom comment pan ong don sak kom mina mal thu ma bel ke jang thai ma sa pe na spoil ani na pamper atum na indulge hin amau teng thum ki zat na bel ki banglo ma spoil achi changa bel a hoi lo lam zo he ki sa sak en ama dei banga gam ta sak lo liang i changa ki sia chi dan gen te na this child is a spoiled child hinau pang pen akise khin ma thu manglo naw pang hi veo again num na anunga he nu le pa khongai za sangam ten alu lai luai changa to hanga ke sia chi dan lama to ke jang thei chang don't spoil your child he naw pang ke sa sak ke yo chi nop changa he adan ai pa wai level ball second chi dan na min a hiang again num na alai alu lai loken la he alu lai luai naตัวนาปังเป็นทุมังโลสวขอบยังเทจะตัวจิเกนจินะตัวเป็น spoil อีกจัดไทนะอันนี้นะ pamper จังhi le alu lai chi sang lungkim sak chi dan na mong swak pian he pamper his girlfriend by buying gifts he pamper his girlfriend by buying gift hi pan alom nu pen van ma le song lei sak na to lungkim sak hi pen lungkim sak lama ki jang zoi na lula ya bol sak to ran ma hin chiang hi lom ke ngai te dia bang hi le ki jang thai pen di hi le indulge to ki jang thai pen alu lai pen ma to pen gen te na gen cindy le hang do not indulge your girlfriend too much na lom nu to za pin alu lai lo ke yo to ran te pola hi indulge ke jang thai